Loh, kumakan kerupuk bos. Loh, tuh dibalu ira wong. Makok harus ki maca, harus ki jadi pengusaha. Selain jadi pengusaha tanah, harus ki jadi pengusaha keropok. Dia magaga di jam mana jamannya, yang penting halal. Iya bos, cocok bos, cocok. Ya, maka tuh wong. Makok kombe harus di jam mana jamannya. Deda kreso, deda bene, deco dene. Kepelek mapel bos, digagata na wita. Kamu tuh di bola mondor lewu, lo ini di tanah selain nyawa. Nah di surga hello kejempu ibu dokter Pak Logre di Peresai. Lo kok jempu pakai aga bos? Lo itu malah le, kalau perlu usopoi supaya romantis. Oh Rena nih lo bos. Mana ke? Kamu bangka. Oh berarti harus kalau kesapa motor si yeder wong. Pak harus jempu deh mu Pak. Hamena no bos kamu tambo. Tete karun tuh motor. Lo boleh mau balu ya di keropok ya wong. Gigi kembali beli. Si aku balu kan nih bos. Iku bawa si agak ketu. Awe maga si Roye. Awe dito nagkakataw. Om, tolong kak dolo. Lo aku ditolong aga, Pak mau peri-peri kahe. Denun 5 mata rokku. Ada yang berabani lo kecipe-cipe selesai urusan. Tolong na om. Biasa dikumit ke anak-anak loteri. Cak tuh. Musuh lapar seringalan na. Na meti iya om. Wah, ya wah, pada mana motor Di belo balu motor ye, Pak beli na. Manang kasih loki meliwi. Jawa, sahalo ko balu. Bayi aku mega di ku taplo mana sedih beli ke gae. Balu ni we. Awa dewe lo nano komo kambokku. We mitola ada dambokmu. Kena no ko tu aculimu. Kalau nelalu ko lari ko apa susah. Awa de awe lo. Awah, kalau deh pelai nama lo. Ular ya bawa ni. Tolong kak, berenang. Tolong kak. Tolong. Rawo na pleso bawa kue inana air di su dengan tiga bebuan. Bu dokter rende namai. Teno jokka. Lo kono jolong presa akan dimapali Bu dokter Parlo ni kasi mate. Di nogo katu damboku. Tajami pelek jolo lo kamalalatku. Awe jende kasi Bu dokter rende di kati ke Pak. Mundur setengah di banyak wana. Rende no kati. Wah maga sih dek. Maga si motor tak.
Diseng ibu dokter. Bengkok si Paulina. Nah, gini pelek. Bu dokter mak dampo kak kasi ala lelala ni dolo ini cedek konro pak dia tanah mega ya usoro-soron kasi bu dokter. Mak dampo kak bu dokter. Ya, dan gagal. Mak ada seribin. Iya, disedih motor aku motor dia lah no. Mogok sih ya. Mau dia bakal siriku. Mana ke motor di seorang? Kapan anak ya? Gemala sih kok. Ni kupur jempu ka bu dokter. Ada bu dokter malale. Lono ditemati ko di boleh selalu lepak ulu. Geri-geri ku apa ko? Maga sih ya na demo gaga. De aja. Meke di tekerodo. Papalo na sala nyawa. Tapi sehat tak naya? Sehat ketu. Si selalu babi timu. Iko na pasoro ka motor. Makin ni mogok ni. Saibitan. Sina ni cap bensin na. Oh, pakai bensin ka ba? Saway. Iya tu tengok. Lo boleh beli ka? Taja ko ko eh. Tulah asu. Dek nembe runtuk no. Sekarang semeto no sapa dek kau runtuk ke? Pokok no rene no. Mani ko iya asimu sapa? Bisa mati mengkerta ka? Tapi tanya ke artis. Atau lo melo tanda tangan? Atau lo melo duiku? Lo ke minreng. Tapi kalau minreng ni pilih sunga ka? Jema kedai kalau ditagi jual pus ko macai. Tak tapi makok ko. Ya ko minreng ni. Puh, jual pus sama macai kalau ditagi wi. Apalagi roro tak pernah lupa. Engkau tahu na tu minreng ni. Puh nak lupai. Gitu emu pang. Nak mana nak kira je dah tele mama. Nak iko pedir pa mal bisnisku. Tapa ni ye, cok. Resa betul ikut tola. Kema belu tahan ki musa mendaceri ko. Mawen kema belu tahan ka. Nak kalau mati ko. Hingga lemak belu tahan kalau cek di bawah. Pelet topi. Udah aceng. Nah, si rumah cici pa bisnis tanah bawah ki. Nah, harus tu bersertifikat halal dan BPOM. Iko kamu ga ilegal ro. Boleh makok kema cici pak bisnis tanah pakai sertifikat. Riolo. Dia tu gak ada aseng. Tega ke mahal sertifikat. Kero Jawa. Gini kero. Tanya apa belum balik kero. Tega bela. Kero Jawa no apa cede. Gini kero. Tanya apa belum puta kero. Tega sih bela. Kero belok kiri ski cede. Gini kero. Tanya apa belum anu kero. Beli cerako. Wah, ne tegi bela. Iku selu babi ko mau pendre bawa sedih caiku. Kero jatah he. Cede belapak desa. Ne maaf le mau jelok kerjawang. Gaga jelok-jelok bawa ka. Apa nana ini? Ya malut motor terus kowe. Taruh ni air motor tai.
Aduh, tebak bang. Oh Jamale, lo beli keropok? Wah, dewe lo ipang terbawa keropokku. Biar nggak dile, kasih beli kerok. Asu no mai, mau kurang ajar atuh ye deh. Itu kan juga lo keropok, kita ya lain. Mag si we na sibuk ton. Ye, sibuk itu mesti ngale na karo. Aldi na keropok, kung sempo mo ye. Keropok situ. Awa dewe lo pak metebo keropokku. Iya tembe dolo i keropok ko, di digoreng, udah na pakai minyak. Keropok uli aja ye. Itu dolo simbemu. Au, bene ngaku betema baru apa kerok. Magi bakale lo ka, pokro mali-mali, dali-dali ke. Asal ke memo belukang. Tado sabu cedi. Ya ko mo ala telu itu sabu. Memek mesin. Wala mana nak pula itu. Oke. Ala mana na play ye deh, bakale ini. Padua sebu cedi. Kutelu. Aneru sebu mana keden itu sebu. Berarti na jama-jama kak. Ya kumbe tak jadi tawa mandi uce. Ya nakapahin na sa tola. Pamak kedai. Sampai kantor desa na kantor desa seperti ye. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Aku tante oleh. Wah, dia ngurus di sertifikatku. Lupa jangan bisnis tanah. Sini urus banget. Tamat nih, Mai. Tidak. Tadi dia poin bisa nih. Berarti di selain pejabat kisah ada toki. Tadi gue bisa nih harta. Agak bingung persyaratan we. Persyaratan na fotokopi kakak. Wah, maga ni plepon. Ni anak mencuat, digaga ke kapu. Kartu keluarga lah buntu. Dong, mau petana anak ye deh. Wah, jauh disingka-singka. Papa iya kasih Dewi sengi. Pak di sekolah aku. Tapi yang membawa roda puang. Foto KTP mu agak. Awe maga ni plepon. Ni dia mana tu gawe. Wah iya kasih pendaka kaki puang. Bayangkan nih pak kakak di India gaji. Apa mau buka lokasi di Amerika. Tapi mas KTP kau bahasa India puang. Macam tu nggak kan? Aja nama apa ketu pak penyuruh tua perempuan. Me pelai tolong kue cicengnya. Terima kasih puang ditolong kak kasih. Jadi harus nama lagi ya di puang. Ketelu syaratnya ye deh. Asuna kerasliun. Akal luri lah pengibe kelima. Oh iya puang. Kurang nih puang. Ada sih. Push up sih kau kelima. Banyak. Push up sih ya. Mah tuh lo coba malu sertifikat mampat lada nih. Kurang nih puang. Kau mau itu cedi? Ya ada sih. Gue iya deh. Mak betulnya Alex. Abi lo ki ba malas sertifikat bapak kowe. Maneng ke sertifikat? Nalo ka ba mal sertifikat halal. Au, salah memang kok paruh ruangan he. Nih ya pelatihan aparat negara. Awe sinai mupat lada menikah. Tabe dolo pas sebelaukan aku cicing.
3, Loh, tadi balu ira wong. Harus ki sapa? Wah, bilang. 3, Tega beli mapel. 3, Au apa mau bangka? Membangka. 3, Oh, lena cocok rawak apa kira? Berarti harus kalau kesapa mau tro iya deh. Tete ke karun tuh. Pak harus sugande itu. Ya wah. 3, Siagu balu kami bos. Siagu balu kan bos. 3, 3, Wah, mi tolak ada menu jambokmu. Kalau nono kok tutut aculimmu. Ya kalau 3, Tolong kak. 3, Tolong. 3, udah tarenda namanya. 3, Sehat aku tuh selalu babi itu. Gergir. Allah. 3, Jangan. 3, Telas. 3, Marwe yang 3, Manku yang siapa? Natanya ke artis. Bisa betul emang kerta kah? Lo aku melu tanda tangan atau lo aku mindra duit. Tapi kalau mindra ni, jangan gerangi. 3, Manku yang siapa? Bisa betul emang kerta kah? Natanya ke artis, magi lo aku melu tanda tangan atau lo aku melu duitku. Tapi kalau mindra ni, jangan lupa. 3, Manku yang siapa? Bisa betul. 3, Nah, si rumah cici bisnis tanah bawah ki. Nah, harus tuh berster. 3, Hei, nete, lagi pale. Ih, selu babi kamu penre bawat. Beli di. Ulang. 3, Awi kesini terima kasih puang. Jadi harus nak 3, put up. 3. Nggak apa-apa, nanti ku potong lagi. 1, 2, 3. Awi sinai upak lada menikah. Tabe dolo pas sebelum kan aku cicing.